football Titi par jaruk samthum palina ngai thavele donta ila kan ti thin angin preseason friendly match result le in khel turte soima sata ila heta hian preseason friendly match ha Marseille le Aston Villa in machonin goal li aluta France club Marseille hian goal thum goal khatin English Premier League club mason tak hi an ne ani Arsenal in Spanish club Athletic club sithum final neya Arsenal tan an striker thar Victor Gyökeres san goal mashuai mini samthum palina khungin Bukayo Saka mini samthum parungna akhung bela second half mini samret panina Kai Havertz san khung vele bokin Arsenal hian sithum fain harsalo takin nena an changa an striker Victor Gyökeres san goal khung ta ka wangin ani po hian in rin tokna anei zual sat tura ngai ani English Premier League club Brighton in goal ni goal khatin Wolfsburg kan ne boka hei baka hian Atletico Madrid Spanish club thain Newcastle sin hi final neya Atletico Madrid tan Julian Alvarez le Antoine Griezmann ten goal an khung ani English Premier League club Wolverhampton Spanish club Celta Vigo laka an tloma Spanish club hi sikhat final chak hei baka hian Leeds United le AC Milan te goal khat ve khungin anin ne to ka Merseyside club Everton ero tlomin Italian club Roma in sikhat fain an ne ani English club tha Manchester City in Italian club Palermo machonin sithum fain City hian chaka City tan Erling Haaland mini somni pangana goal mashuai khungin Tijani Reinders an midfielder tharin goal ni akhung bel bok Manchester United in Old Trafford Fiorentina Italian club mikhualin goal khat ve khungin anin ne to ka minute rianna Fiorentina hian Sol mangin man shuaya mini somni pangana Fiorentina player vek Robin Gosens an lama tilut palin goal dang alu bellova goal khat ve khunga ani ne to ka wangin penalty shootout mangin chin felan niya heta hian Manchester United hi goal nga goal li in an chak ani he match khelma hian Manchester United goalkeeper thin hun rei tak United ta na khel David de haya tuna Fiorentina ta na khel ta choi moina hun man ni in Manchester United in thana hun an mang ani he huna hian David de haya hian loma lo leya Old Trafford pung khomi puin standing ovation nen an choi moi ani Zanina in khel entura omle dona heta hian preseason friendly match ha Darsari le chanveya Chelsea le AC Milan anin machonanga Darkwa Borussia Dortmund le Juventus in machonin Darsom le chanveya Almere le Al Nassr Toulouse le Sevilla Darsom panile mini somni panga a Villarreal le Aston Villa te anin machon don bok heiba ka hian English Premier League season thar khu honna kan ti thin English FA Community Shield po khel ani don ta a Darsari le chanve hian Crystal Palace le Liverpool te anin machonang he match hi England Stadium lar tak Wembley Stadium a an khel don ani transfer tharlam te kan soimai in topic danga lut le talokila basketball lama superstar LeBron James hi Liverpool tanturu ania ani hian Liverpool a nei tu ni na share te po anei hial kumsan ni som pakhat khan 2% investment nein chu heti hunlai hian a hlutna dollar makte doi ruk point panga vel ni in chu tani tun thlengin Liverpool a hian share ala nei ve zela tuna hian a share hlutna hi dollar makte doi somko paruk vel zet ani dai towa ngai ani Liverpool a sum a investa Liverpool a ahluzongin an thangna samai sia LeBron James a share hlutna po alet engemaw zatin asang ta ani hetiang hi sum donna ani bermaya share an thal thei miau awangin sum peipun na thatak ani chuwangin LeBron hi chuan Liverpool a investment anei hi atifu cher hle sangni paria sangni pakwa season Champions League final a Barcelona le Manchester United anin machonani kha khamitum khan Manchester United team thatak kha Barcelona laka an mual phowa in khelzo main Barca kha an chak don ti achiang ti thei khopin Barca khan in khel an thununa Messi le athian te kha Sir Alex le Anau te khan andang thei lovani Sir Alex Ferguson hian khamituma an tlomna kha apal lia mai lova thutlukna asiam sualti in pomin annuwa ti hian asoyani kha Wembley a Barcelona machona final kan khel tum khan half time laya ruak manna siam remin Park Ji-sung kha Messi vengtlat tura ti tur kani khatinga katilo kha kati sualani Messi vengtlat turin Park Ji-sung kha kheltir ni ila khamitum khan kan chak nge yang atiani Sir Alex hi manager ro pui takania aro puina bel cha tu chu match point mo an tlomna a ama nge in ti sual anei ti apom ngam le apom thlap chu mai ni lova
ti dan tur thazoka angai tua chuak ta hial te hi ani ome Eden Hazard kha Real Madrid ta kumsangni sompakwa atanga sangni somni pathum thleng khelin season li huna mangani kha khati chung khan match somsari paruk chawa khela goal sari khungvein assist sompani anei mantroka Chelsea a player ro pui tak kha Real Madrid a chuan player tangkai lo berte jingami lo tamsi club tan sot na thlen manglawa lo la tok zinga atela khati chung khan Real Madrid tan La Liga no moi pahni Copa del Rey no moi pakhat Super Copa de España no moi pakhat UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te tum khat theu achoi mana lo tlin na no pui angjong chuan a lo tling le li le Chelsea a khel chunga a choi phak lo Champions League te FIFA Club World Cup le UEFA Super Cup no moi chenin a choi man vek ani ama an soi zui dan ero thiante zara no moi choi ti hi ania ma se ama hi chuan kongdangin a clear ve tlat thung ti hian soin Thibaut Courtois le Karim Benzema te kha Champions League a kan champion theina tura team pui tu tangkai zual an nia ke ve thung kha chuan team chunga boruak siamin chu mi puiten an ron mulo thunga ma se apoimo mani ati BBC na tarlan dan chuan Eden Hazard kha Real Madrid in Pal Magdalena somnga tling thei turin an leya atira Pal Magdalena somriat pakwa in pein abak zong add-ons kaltanga impact turin antia ma se add-ons kha engemaw zat anin pe man chungin an in pe zovek man talawni in report ani Manchester United a Sir Jim Ratcliffe ain rol thuk nuin United in boruak sang an nei tanuala atir lama soisel po antok na sa na thok tu tam takan bana Sir Alex Ferguson meu po amo phurna an li saka club country na tanga ei in athona semthin antito boka chet an lak na tam tak omin sumluang chuak tam lutuk ti tlemna tura an malak na ani bera British pahausa hi atuma achiang hle ti chuan soisial na kara nge taka dingin akal zela tuna nipui transfer kongka honani chung hian team din tharnan sum an mang tanual mai Pal Magdalena ni chuang dai an seng towa hetiang zat an sian theina pakhat chu sum luan chuana tam tak ti topa chumi kaltlanga lokna tam tak an si chua wang ani Sir Jim Ratcliffe malak na te soisial na sathin le ma sela United hin an duang player te an lei thei pha na athling ve tlatani chu wangin Sir Jim Ratcliffe thluak hi team chunga player lak lu konga chuan an sot pui ta viau maya ma se khelmol chunga te khelmol pona te hian an that pui zel don empty ero hunin a hril don ani transfer lam hoita ila Lucas Evalier chuan lil chua sanin PSG azomta a kumnga dai contract aziak tun hnaya goalkeeper ming cherna sazual hi season thara PSG korhain ain London ani a transfer fee hi euro Magdalena somruk panga ania heta hian atira euro Magdalena somli anin pengala add-ons kaltangin euro Magdalena sompanga anin pele don ama hi kumsomni pathummi ania kumin November a kumsomni pali apumang fit dugle inches nia sang niin li la tanga inzir chuak ania season liamta khan lil tan a khel thaleya match somli pariat khelin gol somnga pathum chawa chua clean sheet som pathum anei tlingani Barcelona defender Inigo Martinez point Barca achwa san nuwa Saudi Arabian club Al Nassr azom felta free transfer in anin lalut contract kum khat daijiakin kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok Barcelona le Martinez te hi indorin contract an nei ti top an rem ti ya chu wangin an contract mangzo lovin anin chua zalena free transfer in Al Nassr hian an changta ani hian kum in mei thla khan kum somthum pali apuma season liamta khan Barca tan match somli paruk lai khelin an player in role zingami ania champion no moi pathum La Liga Copa del Rey le Super Copa de España no moi te achoi ani English Premier League in pet kai hlim Sunderland chuan tu ni puilaya player an lak lu som na ni turin West Ham player thin left back Arthur Masuaku an la luta kumni dai contract an zia pui ani hi club von line nei lo ani awangin free transfer in an la luta ni DR Congo international player hi kum somthum pakhat mi ania West Ham tan a khel lai khan match za somni pariat lai a khel mana kum sahni som paru ka tanga sahni somni pahni thleng khan a khel ani
Turkish football a po Besiktas tan match za pariat lai a khel towa player ton hriat nei thapa ngai takani ma se top level club a ton hriat ala nei lova club van tlang lama a khel thina Sunderland tan ero atangkai phak le tura ngai ani English club dang West Ham chon Leicester City atangin Danish goalkeeper Mats Hermansen an la luta a kumnga dai contract an ziak transfer fee a Paul Magdalene somni an seng ani kum somni pangami hi season masa khan Leicester City tan English Premier League a rin role ania ma se an relegate a season thara hian championship lama anin London ani Hermansen hi kumsan hi somni palia Foxes in championship no moi an choi theina konga an player poimo ani boka Foxes tan hen match somsari pani a khel man West Ham hen an goalkeeper Lucas Fabianski an chet lova chu wangin an nei sa Ariola nen Hermansen hi anin eldon ta ani Uruguay forward Darwin Núñez chuan Liverpool chua sanin Saudi Pro League club Al Hilal azom ta a kumthum dai contract aziak Sky Sports in Atarlan danin Euro Magdalene somnga pathum ba ka add-ons da telin avain Euro Magdalene somruk panga transfer fee a Al Hilal hian an seng theidon ani hei hi pound poisa chuan Paul Magdalene somli paruk point pathum ba ka add-ons niin avain Paul Magdalene somnga paruk point paruk ani Darwin Núñez hi kumsomni paruk mi niin kumin jun thla khan kumsomni paruk apuma season liam ta khan Liverpool tan match somli pasari lai khel ma sela goal sari chau khungin assist po tum sari chau anei ani Liverpool in kumsani somni pani ni puilain Benfica atangin Paul Magdalene somruk pali ba ka add-ons Paul Magdalene somni pakhat da telin an leya avain Paul Magdalene somriat panga tling thei turani ma se ache thatlo awangin add-ons anin pezolo ni in report ani Liverpool tana khel chungin match za somli pathum lai a khela goal somli chau khungin assist somni paruk anei tel Liverpool hian Benfica atanga an leihma chia season khan Benfica tan Darwin Núñez hian goal somthum pali lai akhunga Europa top class striker zinga soithin niin Liverpool in basena sang taknen an la luta ma se Benfica a finishing thalatuk te kha Liverpool a achom talawa goal ngei tura ngai a thel nem hle ma se goal tur po arin vaklo khung anei le thin thunga goal poimo khung po anei ve man nual ma se Liverpool ta season thum huna man chungin Benfica a season hnung bera a goal khung zat aya tam or chau a khunga Liverpool hian alaka beisena nei reng tum talovin an beise za sum the chuak ngam Al Hilal nena an shalta ani Darwin Núñez chungchanga hian Liverpool hian shal antum shim ani lem lova Darwin Núñez manatana an beise za the chuak ngam anom chuan Bengkhon anin peya an beise za the chuak ngam anom lo chuan season thara chhor chhun zom antum chu wangin preseason match po an chhor zela ma se Al Hilal an lo langa ama Núñez sen Saudi lampan a hrelo bok nen anin shalta ani Arsenal manager Mikel Arteta hian transfer kongka honmeka player thatak tak alalut nual towa Kepa Arrizabalaga te Martin Zubimendi te Christian Norgard te Noni Madueke te Christian Mosquera te Victor Gyökeres te player langsar tak tak an ni fura Arsenal hian goalkeeper defender midfielder le striker thar an lei fel to ani heti chung hian an la du tok lo thunga team manager Mikel Arteta hian soyin tuna hian du thlan tur tha kan la zong zele Carlo omtura te hian enge thlengdon kan hmuang kan team ti chak zual thei tur kan zong meka a chuak lampo an om mai thei chutiang tur chuan kanin hong thale ati ani Arsenal hian du tok an la tum lova an lak lu bel nge yang em ti le an shal bel nge yang em ti ero ala chiang lo thleng thei ani ti ero Mikel Arteta tongkamatang hian a chiang hle transfer thuleng kan soimain voin August ni som chawhmalam thlenga transfer ti felto chuta English club lian hoina an lak lu le an shal sum an man le an lak lu zate soita lokila club langsar te sum man dan chin te po hriat achak oma player langsar lo tak tak te tel lovin alangsar zol bik te kan soilang don ani kan thulak na kan source hi news agency lian tak rin tlak mai Sky Sports an ni e Arsenal hian tuni pui transfer kongka honlain Kepa Arrizabalaga Martin Zubimendi Christian Norgard Noni Madueke Christian Mosquera Victor Gyökeres te an lei fel towa
player leina atan ringot hian Paul Magdalene za somkwa pakwa borvel an senga Paul Magdalene za ni don an seng tling to ani player an shal lama hian Nuno Tavares le Marquinhos te hi shalpa ngaya an shal an nia tichuan Arsenal hian player shalna atang hian Paul Magdalene ruk point pariat vel chau an la luta tichuan an hmana tanga an lak lu pain Arsenal hian tun ni puilaya sum an sen zong zong zat hi Paul Magdalene za somkwa borvel ani tamek ani Chelsea hian tun ni puilain Jamie Giddens te Joe Pedro te Liam Delap te Jorel Hato Estevao Willian Dario Esugo Mamadou Sarr Kendry Paes te an la luta an zinga then khat hi chu season masa te masale te a an leifel to te an ni bok ma se tun ni puila hian Chelsea an input lu awangin tun ni puilaya an sum sena zialu ania chuta chuan man lama Paul Magdalene zan hi somnga paruk Chelsea hian tun ni puila hian player leina nan mang der towa player shalna Petrovic te Arrizabalaga te Noni Madueke te Joe Felix Fernandes Biri Hall Armando Brozzati te player an shal to zongzong na atangin tun ni puila hian Paul Magdalene za somsari pali point pasari vel an la lut towa tichuan an hmana tanga an lak lu pain Chelsea hian tun ni puilaya suman sen hi Paul Magdalene somriat pani vel chau ania player an lak lu tam ang ain an sum sen hi atlem hle achan chu sum an lak lu tam em wang ani Chelsea na player an shal zinga hian Humphrey te Bettinelli te Amogu te Zack Stars te Penders te Ugo Chuku te le player dang te an shal na zat hi Sky Sports chen atar lang lova chu wangin henga tang hian sum enge musa chu alu bel le don boka an sum man hi ani na taka chuan Paul Magdalene somriat po atling lo ang vela ngai thei ani Liverpool hian tun ni puila hian Milos Kerkez Florian Wirtz Jeremy Frimpong Georgi Mamardashvili te Hugo Ekitike te Armin Pexi le Freddie Woodman te an la lu towa an sum man zongzong hi Paul Magdalene zan hi somkwa panga vel ani towa tichuan player an shal Alexander Arnold te Kwahim Kelleher te Jarrell Quansah Luis Diaz Tyler Morton le Nat Phillips te player an shal to zongzong na atangin Liverpool hian tun ni puilain Paul Magdalene za somli paruk vel zet an la lu towa chu wangin Liverpool hian tun ni puilaya an chet vel na a sum an hmana tanga an lak lu kan pai chuan sum an sen to zongzong hi avain Paul Magdalene za somnga borvel ani Manchester City hian tun ni puilain Tijani Reinders te Ryan Nuri te Marcus Bettinelli te Ryan Sergi Nipan le James Trafford te an la lu towa player leinan hian Paul Magdalene za somnga pakwa point pariat vel an seng towa player shalna atang hian Paul Magdalene nga vel chau an la lu ta chu wangin City hian tun ni puilaya suman man hi Paul Magdalene za somnga pali bor vela ngai ani Manchester United hian tun ni puilain player thar Brian Mbeumo Matheus Cunha Diego Leon le Benjamin Sesko te an nei towa Paul Magdalene zan hi sompali point pani bor vel an seng player shalna atangin sum an la lut mi lo thunga chu wangin United hian tun ni puilai hian Paul Magdalene zan hi sompali borvel an mangtling der to ani Tottenham hian tun ni puilai hian player leinan Paul Magdalene za somni borvel an seng towa player shalna atanga an mu hi Paul Magdalene sompariat vel chau ania wangin Tottenham hian tun ni puilai hian Paul Magdalene za pani borvel an mang to anga ngai ani tichuan tun ni puilai hian sum sen le lak lu te han pai kola tanga chutin sum seng tam ber chu Manchester United an nia Paul Magdalene zan hi chuang an senga adot tu chu Arsenal ni in Paul Magdalene za somkwa vel an manga sum mang tam pathum na tia soi thei chu Manchester City ni in Paul Magdalene za somnga pali bor vel an manga Liverpool po hian Paul Magdalene za somnga bor vel an mang Tottenham in Paul Magdalene za bor vel an mang boka Chelsea hi sum mang Clember ni tarin Paul Magdalene somriat bor vel chau an la mang ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila France chanchin buten tar langin PSG chon an goalkeeper Gianluigi Donnarumma hi tuni puila hian an shal don ani chuan Paul Magdalene somni paruk bor vela shal an duwa PSG a Donnarumma hian kum khat dai chau contract anei to wangin contract an ziak thar theilo ani chuan season thar zuwa free transfer in an chan don tho thova chu wangin PSG hian sum an be seja the chhok phalanam chuan bank khon anin pe ani BBC na transfer thuleng atar lana AS intar langin
Manchester City chon am player poimo Rodri an chan thut mai theya kumsom ni pakomi hi Real Madrid in laklu an tum mek ani hian City a kumsan hi somni pasari thlengdai contract anei meka City a hian contract jebel lam ala hoi si lova chu wangin City po hi aruk tak chuan an hlau thong tan ni in tarlan ani Real Madrid hin an lo thlem ve reng bok nen Rodri hian City chua sanin Real Madrid apan mai rin na te po alian le Times in tar langin Everton chuan Manchester City atangin kumsom ni pakomi Jack Grealish laklu antum chunjom zela lona ho tumin andor mek ani Telegraph in tar langin Newcastle chuan an Swedish striker Alexander Isak nena tu ni puila hian an hral lo tur thu an hrila Liverpool zom duma sela Isak hi Newcastle hian achua an phal sak don lo ni in alanga Newcastle hian a teammate kenga training po nei lovin mani in training nei turati ani to boka Alexander Isak din mun hi athalo le Fabrizio Romano antar langin AC Milan chuan Manchester United atangin Rasmus Højlund laklu andua Danish striker hi Milan hian andor mek ani Telegraph in tar langin Liverpool hian English defender Mage hi Crystal Palace player poimo hi laklu andua kumsom ni pangami hian Liverpool zom aduni po in tarlan alo omto Liverpool le Crystal Palace te hi FA Community Shield anin machon don bok nen Mage hi chungchanga wang hian anni pani in machon tur bawruak po hi alen zual pha le Athletic in tar langin Chelsea chon Manchester United atangin kumsom ni pakhan mi Argentine forward Alejandro Garnacho laklu antuma andor mek The Sun in tar langin Dominic Calvert-Lewin kumsom ni parian mi Everton chua san lim hi Manchester United in laklu tumin ma an lamek Sky Sports in tar langin Chelsea chon RB Leipzig atangin kumsom ni pani mi Dutch midfielder Xavi Simons laklu antuma ma an la chunzom zela inrem na kong nai to ma sela Xavi Simons chungchanga hian Chelsea hian mala ngai na engemozat an la nei ani Florian Plettenberg in tar langin Al Nassr chuan Bayern atangin kumsom ni pakomi France forward Kingsley Coman la lut turin Paul Magdalene somni paruk the chuagin deal na an thlen don Ole Khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile phot ro se